Meni je, kad kažem, domovina nekako njena beskrajna različitost u svakom smislu, je to njena neka najveća snaga i ljepota. I nekako ljudi koje svakodnevno srećem i upoznajem, to je ono što mene ispunjava u mojoj domovini najviše. Često sam odlazio i na kraće i na duže periode, u stvari jedva čekam da odem odavde, ali čim odem odavde, za jedan vrlo kratki period, jedva čekam da se vratim. I to je u stvari taj paradoks. Ljubav je ta u stvari koja bi nas trebala vezati sve skupa, kao i ne samo ljubav prema svom bližnjem, prema prijatelju, nego i ljubav i prema domovini u svakom pogledu. Od toga gdje ćemo baciti opušak žvaku pa do nekih krupnih stvari.